Rat je završio prije 20 godina, samo što u vašim glavama on još uvijek traje. Zato smo i došli ovdje, jel ne? Da nešto s tim napravimo. Koja si ti šifra? Na koja si ti? 431. Ja sam bio 431. Pa mi doktor promijenio na 62. 62. 6-2. Treba pomoć. Treba li tebi pomoć? Jebem li ti majku, Borisku. Zaklaću te ko zeca. Pa nemoj, molim te, ubit ćeš me. Valentina, šta osjećaš? Kako smo ga pucat? A ti si naš? Čiji je naš? Pa što je mene centar za mir stavio sa muslimanom u sobu, a? Majke, ti jesi ti pravi četnik. Pa vi ste ti koji ste klali po hrvatskim seljima. Žena je i djecu, da, vi. I mi smo klali. Ti si goni od ovih četnika i balija. Ajde, jebo ti balija, mati Rupičko, čuo? Andreja, čekaj da razgovaram. Ne za ovo krtno djevo. Jebe mi se za tvoje pare i za tvoje pomirenje. Mrš, dovodno slovensko. Čekaj, čovječe. Jesi bio ti u ratu? Nisam. A gdje si bio? U Sloveniji. Daj mi jednu marku. Ajde, ubij mene, pička ti materina, ajde! Ajde, ubij me, evo me, pička ti materina!